Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengklaim beberapa kemajuan operasi militer khusus di wilayah Ukraina pada Sabtu 10 Desember 2022. Pertama, pasukan Putin mengaku mengeliminir lebih dari 30 prajurit Ukraina dan 3 truk pick-up dihancurkan ke arah Kupiansk. Selanjutnya di arah Krasnolimansky, pasukan Rusia melanjutkan operasi ofensif. Akibatnya, garis yang lebih menguntungkan ditempati. Tembakan artileri dan aksi aktif pasukan menggagalkan 2 serangan balik angkatan bersenjata Ukraina yang diperkuat oleh tentara bayaran asing ke arah pemukiman Chervonopopovka dan Chervonaya Dibrova dari Republik Rakyat Luhansk. Hingga 60 prajurit dan tentara bayaran Ukraina, sebuah kendaraan tempur infanteri dan 2 kendaraan lapis baja dihancurkan. Di arah Donetsk, unit Rusia melanjutkan operasi ofensif, melumpuhkan musuh dari benteng pertahanan. Lebih dari 50 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur infanteri, pengangkut personel lapis baja dan 3 truk pick-up tewas karena menabrak arah ini. Di arah Donetsk Selatan, serangan unit angkatan bersenjata Ukraina terhadap posisi pasukan kita ke arah pemukiman Slatkoye dan Shevchenko dari Republik Rakyat Donetsk digagalkan. Militer Ukraina dilibas oleh tembakan artileri. Mereka disebut terlempar kembali ke garis aslinya. Four unmanned aerial vehicles have been destroyed by air defense forces near Yelenovka, Blagoveshchenka, and Valerianovka in Donetsk People's Republic. 10 HIMARS, Rogan and Olha, multiple launch rockets, have been shot down near Komsomolskoye, Novogorovka, and Zhovtnivoye in Zaporozhye region. In total, 341 airplanes and 181 helicopters, 2,647 unmanned aerial vehicles, 392 air defense missile systems, 7,049 tanks and other armored combat vehicles, 926 combat vehicles equipped with MRLS, 3,672 field artillery cannons and motors, as well as 7,534 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.